Ngā wāhine Māori me ngā whānau Māori te aronga nui o te kaupapa hō e whakatipu nei i wā rātou pakihi. Kei te mahitahi te pokapū whakawhanake wāhine Māori me te runanga āiwi o Ngāpuhi i roto i te kaupapa he oranga. Nā, kei roto o kaikohe te kaupapa nei i tēnei wā, engari tērā te manako kia horapa haere te kaupapa ki ngā rohe o te motu. Nei rā te pūrongo, a Pere Wihongi. He whakapakari i te hinengaro, o tirā he whakapakihi i ngā whakaaro o ngā wahine Māori. We are recommending and empowering women to take control of their finances, not only from a personal perspective, but from a business perspective. Ko turu rā ngā rōpū nei e whakawhanake ana i o rātou whakaaro pakihi, o tirā o rātou pukenga tonu. Because for us it's about empowering communities and leaving them with the right resources and skills and knowledge to be able to take their futures forward. Mo te aha, e rima ngā karahipi ka tukuna atu ki te tokorima tino tai kaha i roto i enei mahi. Ka mutu ka whai tūranga nō rātou ki roto i te kaupapa o Kiwi Slam. Our main focus is to make people feel renewed and new again through health, fitness, facial skin care and consuming the right food. Taku tino hihia ki te tīmata au he business of my own, mo te rāranga. Ka raranga te kaupapa nei puta noa i te rohe, ka tahi ka whai atu ko te motu. Kaupapa pai tēnei hei, he āwhina i ngā pakeke kei roto i ngā hāpori kia whakapakari ai o rātou pukenga. Nā reire he mea pai tēnei kia mau atu ki ngā hāpori atu potono i te tai tokerau. We're very lucky in that Auckland Council, alongside He Waka Angamua, are going to be taking this kaupapa on board. Kāre i te tōroangia te kaupapa, ka timata ke ki Manurewa, a tērā wiki. Pere Wihongi, te karere.